He tangata e kai ngā kau ana ki te toha i ona mōhiotanga ki te reo, me te kapahaka ki te hunga e hara i te Māori. Ko te nuinga o ana tauira, he tamariki tauiwi no ngā hapori whairawa o Tāmaki Makaurau. Ko tētahi o ana tauira mohoa, he kai whakataki hōtaka pauaka whakāta. Hei tā te o Kiwa McLean. Katoa ngā tauira a te aroha hōke tino hia kai ana ki te mōhio ki ngā āhuatanga o te reo me te ahurea Māori. Ko te whāngai te kapahaka tōna tino kai ngā kau. It's not ours to hold, it's ours to share. Rāpā tūrāpa mai te hauwhā ki te waru karaka i te ata. He whakaako i te kapahaka ki ngā tai tamariki o te kura o Kohimārama te mahi a te aroha hawk. That time is a good catchment time because the energy, they just had breakfast, they're full of energy, and then I can sort of get the best out of them. E para whakawai ana rātau mo tētahi ahurei whakatūria e hōke whātau ki muri mā ngā kura o te ita o Tāmaki, me te aha kua whanake te kura. It started from a little group of about 10 for about a year, and then tāro ake te wā, ka puta he rua te kau, and then ko tai mai mātou ki tēnei tani whā, tēnā pē waru te kau. Kaore e mutu ki kō. E whakaako ana hoki ia i ngā kura e rima mō te ahurei hei tēnei rātapu. Monday, St. Thomas's at lunchtime. Tuesdays, the morning at King's. Wednesday, here i te ata. Thursday, Orake. And Friday, I usually sometimes I'll do my kids' kura at Newton. These kids, they love kapahaka with a passion, and they perform it with a passion. Nāna hoki te kai whakataki rongonui o te reo tātaki nei a Jack Team I whakapoapoa kia ako I te reo. For me, learning from TA, it was a great way to get an introduction to reo, and it really energised me in wanting to learn more about the language. He hononga tā ngai tō hōk ki te kura o Kohimārama I nā rākoa ia te kura o tōna koroua a Eruini Hawk. E taka ahua reka ana te whānau o te kura. It's TA's manner, and he's very infectious. He bonds with the children really well. They love coming. They really enjoy it, and more come every year. Koe nei hoki tana tautua ngahuru I te kapa o te manu huia. Ko tāna he whakau I ngā o hāki o tākuta ngā pōwehi. Ki te wātea te hinangaro, me te kaharere o te wairua, ka tāianga mea katoa. E rā kupu e mautonu ana au mai o mātou kaiako te pau o mātou whare I a ngā pōwehi. And yeah, we're still trying to keep the legacy going. And yeah, hopefully we're doing it right. Ka tū te ahurei o ngā rau o te kāhu hei tēnei rātapu ki o rā kei marae. E ke ana te kōrero mahi a ngā mahi kei tamariki ana. Te o Kiwa McLean, te karere.